majikan, 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 majikan sayang, majikan. Yayu Tini wong Silanda, Nok Putri wong Bongas Kibuyut, Bunda Eril Devano singanan ing Taiwan, Nok Rosita. Rasa sing terpendem mungkin tekungkapaken karena sekian sampean lui milih wong liyan. Nggak boleh kayak gitu. Hah? Oli Kasbon, Oli Kasbon, Oli Kasbon, Oli Kasbon. Iya, yang narik-narik kayak gitu nggak boleh. Mungkin wis garisan cinta lamun abintang bahagia kula melu bahagia abintang sayang abintang bintang 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 cinta kanggo wong liyan. Majikan tua sayang ayah haki sayang mungkin wis garisan cinta ayah haki lamun ayah haki bahagia kula milu bahagia. Bintang yang manis Hilal Putra Audio. Majikan tua, 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 majikan maning, majikan maning, majikan, 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 majikan kakak Ara. Najak kula sayang bintang sayang kanggo wong liyan. Majikan tua orang sesali mungkin wis garisan cinta. Majikan tua lamun sampean bahagia kula milu bahagia.
berdua terima kasih.